Samuel ina bungkua David le Mephiboset Davidin Jonathan ziaga hepi na kalat sakte na dingin Saul in kotela kami omlaya omhya achi hi Saul in kote sikha khat amin ziba a omhi David kyanga aho dingin asamuhi kumpipan akyanga ziba na hi hya achia aman nasikha ama kahi achi hi kumpipan pathian happy na kalat sakte na dingin Saul in kotela kami omlo uhya achi hi ziba in kumpipa kyanga Jonathan in tapa khat ani lai a amin ama khibaya hi achi hi kumpipa kyanga kuya omahi kumpipan akyanga kuya omhya achi hi ziba in kumpipa kyanga ngain lo debara amiel tapa makir ina om achi hi huchi in kumpipa Davidin mi asola lo debara pan amiel tapa makir in pan mi avapia pi sakhi David kyanga Saul tapa Jonathan tapa Mephiboset ahong hi amaya le si in zatang na apia hi Davidin Mephiboset achi aman enin nasikha achi nadong hi Davidin akyanga alauken napa Jonathan ziakin happy na kahon musak ngi ding napu Saul gam ting kahon penon dia kado kana an nanegi geding achi hi huchi in akun wisisa banglel nahon limsak ki na sikha bang kahi achi kumpipa Saul sikha jiba asama kyanga Saul thil nei teng le in kote thil teng na pu tapa kapefekhi ama ading in le na le sak dia nang le na tapa te le na sikha ting in na pu tapa in nek ding anei thei na ding in anna na sep khiak te na hon la ding na pu tapa Mephiboset in bel kado kana an gi geding achi hin ziba in tapa som lenga le sikha som ni anei hi huchin ziba in kumpipa kyanga kumpipa katopan asikha thu apiak bang zelin asikha ina hi ding achi hi kumpipan Mephiboset in kado kana kumpipa tapa bangin an ding achi hi Mephiboset in tapa naw pang ani amin mika hi ziba ina teng Mephiboset sikha te ahiu huchi in kumpipa do kana an gi ge zakin Jerusalem Mephiboset ateng ta hi ama akhe langtuak bai ahi